Dobrodošli na U sebi. Danas govorimo o bolu sa kojim se suočavamo kada se veza završi, onom koji nas zatekne, slomi i natera da se pitamo da li ćemo ga preživjeti. Zašto raskidi toliko bole i kako da prođemo kroz taj gubitak, a da ne izgubimo sebe? Odluka da se ode iz veze nikada nije laka. Čak i kada znamo da je odnos postao toksičan, u nama postoji jaka sila koja nas vuče da ostanemo. Zašto je to tako? Jer veza nije samo zajednica dvoje ljudi. Ona je i navika, sigurnost i poznat teren. Ponekad i osjećaj da bez te osobe ne znamo ko smo. Zato trenutak kada odlučimo da odemo nije samo prekid romanse, već trenutak u kojem moramo da se suočimo sa strahom od praznine. Šta ostaje sada kada partnera više nema? Upravo zbog te praznine raskid boli kao gubitak, jer ne gubimo samo osobu, gubimo i sliku sebe u tom odnosu. Ko sam ja bila pored njega ili nje? Ko sam sada kada ta osoba više nije tu? Tu se gubitak ne zaustavlja. Nestaje i budućnost koju smo zamišljali. Svi planovi i snovi, venčanje, deca, zajednički dom, odjednom se gase kao film koji neko prekine na pola. Zato raskid često deluje veći nego što jeste. Ne boli nas samo gubitak osobe, već i gubitak čitavog sveta koji smo gradili u glavi. Raskid nije samo kraj veze, već kraj jedne unutrašnje mape života. Postoji još jedan razlog zašto raskid toliko boli. Naš mozak ga registruje slično kao fizički gubitak ili povredu. U vezi se oslobađaju hemikalije sreće, dopamin, oksitocin, serotonin. One stvaraju osjećaj sigurnosti, povezanosti i ljubavi. Kada dođe do raskida, njihov nivo naglo opada i telo reaguje. Osjećamo prazninu, bol, pa čak i simptome slične depresiji. Zato raskid ne možemo jednostavno preboleti snagom volje. On zaista boli jer ga naš mozak i telo doživljavaju kao stvarni gubitak. Kada se desi raskid, prolazimo kroz proces sličan tugovanju za bliskom osobom. Najčešće postoje 4 faze kroz koje prođemo. Prva je poricanje, u kojoj kažemo ovo se nije stvarno desilo, samo je pauza, pomirit ćemo se. Zatim dolazi bes, u kom se pitamo kako je mogao ili mogla to da uradi i govorimo kako nije fair. Zatim tuga, praznina, povlačenje i osjećaj da ništa nema smisla. I na kraju prihvatanje. Polako se pojavljuje nova snaga i ideja da život može da ide dalje. Ove faze nisu pravolinijske. Možemo da se vraćamo unazad, preskačemo, vrtimo u krug. Ali svaka faza je neophodna stanica na putu izlečenja. Problem nastaje kada se u nekoj fazi zaglavimo, kada tuga postane hronična ili kada bes pređe u ogorčenost. Zato je važno da proces dođe do kraja, kako bismo i telu i umu dali prostor da potpuno obrade gubitak. Evo nekoliko koraka koji pomažu da tugu pretvorimo u novi početak. Daj sebi vreme, bol ne može da se preskoči, može samo da se proživi. Prekini da vrtiš u glavi film šta bi bilo kad bi bilo. Piši dnevnik, pisma sebi ili beleške. Pisanje iznosi osjećanja iz glave u stvarni svet. Brini o sebi. San, hrana i pokret pomažu mozgu da zaleči emotivnu bol. I okruži se ljudima. Razgovor i podrška su lek protiv izolacije. Svaki od ovih koraka gradi deo novog temelja, jer cilj nije da zaboraviš bivšu vezu, već da iz nje izađeš cela i spremnija za budućnost. Raskid nije samo kraj, on može biti i početak jedne nove verzije tebe. Kroz bol učimo šta nam je potrebno, šta ne želimo i šta zaista vrednujemo u odnosu. Svaka završena veza može biti lekcija o ljubavi, ali i o nama samima. Novi početak ne znači odmah novu vezu. Znači da upoznaš sebe iznova, samostalnu, celu i spremnu da stvaraš život koji te ispunjava. I zato, iako raskid boli kao gubitak, on u sebi nosi i dar. Dar da otvoriš vrata nečeg drugačijeg, zdravijeg i bližem k onome što ti je zaista potrebno.